stuck look nga den ali lang mute on bain goes na kayo kil du singi in Friday then lungulakos mi singi ki October 2025 kaksigin kat ki kailesi na sikkom kadin to kape swil pe orala kisin kaksya class na sil ki prenon kaksya ki pray ein kana wiem danin siesta ki kaslal matagan nutigat mi singi kat taklin la alena yookma matakain kisanggat kilalal fungi lasha masikyakin siya lasha masikyakin community lasha masikyakin state lasha eoyepe nationally katkanli amen masikyak misinge manang yokshibe kadindaka na yurin kat papa elakkalemi ki Luke Chronicles itkosh wasingalakos la talik na dala evin auliak folok na irol ilwakain matayin kasraw yensil in lipsho ki proelasha in the book kaya nga dako tayo ki facts sila yung dako na sikinale dako kiensa iyala nga siya ki maula ka napanay nga nga kaksikin gat ki wala na lal ki mahal dakain usiye na sikko mamuna fasima elsa pa mamon gulo si fan na natin dako inkain ito lapan lang si silal na sesingin katudi ki kaslan ga tala ilda shela talik nada inge sumna finanicha nakelos ti fokla elkiorala losin matan felin tolsi main kalan sa pa linalo na sin matan fel siya ingan liye napanay nga takana siya kadinetala long sisipe na lal nga pakalimyak ki romli may kosak kalimya mo metliki katlang sila lang sikat narang akuloan singkat ki kastal da kain kasikat musingi ka deta kain ram kun tafuyan malututsi kaya lukoren tolu fas itkos gisngal si nga siya onsukongan rala sharing lagan siya fla napakachud da fast na met ki magat matayang nagaya kuloan singkat ki katipri lagi onsukongan nga usiya onsuko da ko ngayon mo we got pen na fast na met kasikat iki magat mệt là ngô gom lên bon bon về là ngon mi gom bon về là ngon một lễ kia sẽ xin lỗi cùng một nhớ vì gini sẽ ngồi festu kumbe mệt là ngô con yên mô mệt là ngô ô mẹ 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 một ngôi rồi kể cô mẹ sẽ một lần ngôi một ngôi đời and wolana yes in my mind ever so kingo met la ngô con ni en mo le la lo ni en mo la wolana Jesus is away, making sure walking the end way. Đồ mê mô lê lô xê ngon, lê mô về la vẫn còn, mệt là ngô con đi em mô lê là lo. Ô mê 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 mô ngói
and mula yes in my mom hemos cosa Nguhn met lang con nien mo le la ba Once go matip shela betwana daringen. The call of Kikashalan God. Ngata go got sham kun. For son go schmidt gimalu to chim singing. Nam singing that go shulpen a tafulaki. Me Wasikash ma the got the wrong, walking the wrong. Panaki Fasit Kosnakish singing. The Ekaya metiki got fashionameta. Ngaleki got in. Sio yema tugun ngakona me kingata shakak student Bible si mga fact ki testimony sila nga wimdan kia ka tingnistan ya dalik na tas nga orekma ken singi fung katya mete tui nga fact na ki Corith sel singi awal go skill tu tinga man nga graveyard to nga saptel wian pena sum ki orekma laka na paypal singi kesla na sik inakonye la mama ka tramta kung asamdakin mo laga dalun tu teng yurun siya ulak ka yurun metlas kshrayng si mga isam vividly ki alun tu teng ba katmadain ko si plan bela na aman gan la event fuka sila mi siya ka mong dula sila namata talbel pa simit mo lama mi siya finay ko shay kam dula kshay na katalun tu teng Pelin read first, Papan Koyel Kolgot, Baba William, si Mongoyasima, we are la cash as in a key, Junlan on Gorsing. Well, Elbam da Kola Luo, Pelin read first, now we are look in read. The Medica Summetigia Bell Summetigia Nanga, fact like Chisil tongue, Nalang a meltongi. Imagine alu siya bang ni tuteng ngawi peers lap ngawal pal Pastor William musing elusionel bas papan ko na daligi cash dalik mat work paparound ma ito logon niya siya klameltangi nga stock manikin lameltangi tuyo alu ngena imagine tuyo alu at kung nga fakta siya siltang Masking ang damot ko lang, tiloko niya alusing kasi wala kasi siya in mashlon walil siya kishipak. Kita siya sikla met siya siltangi. Pangan fosim of toto met kipapala. Nga, wan belsing akina iklep kwet siya kumdiki kwet me kumeskin male dala rela siya legum. Pangi pala sila ka. Mga follow-yak really got hurt when reclaim dan might. Taka na law mati sang na fel ne. Na nasa po nga attitude. Asasya silmen nga tawiya nga. Na siya me asma wakri ko me ilrela ka. Manangam tara pel na kayo anayin alep upengan orela mga ro. Ang ifo kung di akapay me siya siltang niya. Na ingin ang nel fosyak manil di wiyalu. Tanda na finso siya kat masing oreki inkoye. Yatari aluan na kate flash na sumnilom lutute. Inkoye ni finso siya. Kayan fidel. So usin na sik masing ila. Nga floyak sin na kiya ka. Angat te floyak sik si fena. Nga fact la mga siya nga nikin la mesi. Kumekalme. Men na mat nagawa siya mo na. Senri agad ka siya mo tradition. May tradition in siya ula koma ma. Kaya nakyok orekma lan ka ata. Nakadita ka si siya masamonyak. Ay na nasa right nga. Ki Senri. Ba maluto siya ki Senri. Taga yok kaya. La
Siya silelande nimnimin mo ilay kain remain naki conviction lalos na sin God. Taban ko yael luti kat me katin kain lieten. Pakas singe posisyalat asuyakle. Sislapas na yun ang kofe etatek sipel. Narang atako na Amerikita na met makat kyasya ki Peace Corps ki yen ki yevinen ko siya. Ora fushesh na ship king atako na Ameriki. Fushesh pa na sin dalik mo kapash pa na sin dik Peace Corps nga kaya kyasya dal dalaga lutut USIU ko katayan siya yun. Point siya nga kaya lang pa inkain taka Shimon malututo na kema nga proikin kat papalin kesa na sika. Na mama ilikesa na sika, pel na kayo may kaklama na sika nga pass it forward. Nga siya nga audit, nga siya nga syukye. May nga palakin mo kat finakfash sila mga laske ka nalikikat, euta ka pimasasya. Mena sasya taka. Ngali na ki kat taka matayan ki malutut nga, na yuro kala shikle pela min. Kaya nga takar fashion announcement silang ko-fi kaya. Ma orekma lasya. Ngushe katin kain academy na sin met ma enin na. Matchevine enin na naki real idea. Nakatin academy lakat met evesema the US citizen of in Washington State. Katena eligible na ke. Na tajak takat kan wala enhance ID lasya. Enhance ID pa, inikato siya na Washington ID ka driver's license. Finanaway kumeligible na real ID. En Texas nga ita mawipe, nakaspe state siya luo siya. Kung finli mamasikyak mo siya nga ita na kat-inin na documents lash nga in place. May nga akong nga tayo na siskyash nga. Ma katliye ma siya sisiyang naki en nga. Enin kaul nga. Na panang katin na documents lash nga nan yurosh. Nga, kung siya hindi nga 4-4 nga, us na pouch siya anin kayawak. License, driver's license lagash ke, I-94 lagash ke, na passport lagang us. Ilya siya nga siya karangan, may nga finisyo nga kanangay, nga documented. So, siyan siya mga tagas mo na, pangay ka mga, alam nakaksikin ka, papaw. Kipel siya mga real ID siya nga enforce. Kadita lawangin money lash, sunan money lash. Nara, nga som syukla may kimulin ID siya, dahil ari kita ala, on nga limikos, gate nga limikos. Na mukuli siya nga, ilale, etaten na ki manake wama kasha mit Micronesia na nga the privilege ngan wala orekma we mukul mashal sinilba David Enatog congressman Josh Mashalingin el sumki yadaria ronte el rela el champion shike iplan na ki radioactive me network simarek ne yokita lalge nga welalge somna Auburn be negotiate wala ba somna Olympia ba capital in Washington. Nga wala somna rin kasi congressman in kay me behind the back sigo cash na siya. So nakimasi nga malimigash ka to any grassroots organization in Governor Washington ba pika pa nagke Turkish Women Association na ngawrela pena me foundation sila nga Kosrai Seattle Community Connection. Darakta ingin nga orekma lan neighborhood house ingan lashkakin masing foundation sila nga man nagibel si mga matuwi ka orekma. The masing ingin nga katsom ko siya nauda ko sensing tanakikat te qualified nga nakat nga siya la sensing nga kansang mula lang na sinmet ma lang si insang mula passport lan in renew Corith me in kain orela fin so na orela fin in orela na pangaliki barcode siya likiye information kaya kung ano online siya mga le nga siya siya ba
get on with the programs. Ita la orekma ganyan navigate yan mga ke online. Kung fin na kun, talik na tash ngyalan na samat na boy. For example, fin bam dan kaya katikin stanya LK ita mga si ke computer wangan pelak men ngayon ang sumbukin malutut ngi. La orekma gan dalik mukul si na tash ngi kemulan kan hotel. Nara elel hotel entang etang liel ngange pange generation chim singing. Dalik ngi anain usna mga isusle. So long story short, kume isa na betche parko chingan na kom nekla finash kishin siyak na basi sarang alikiya ng palakanan ti kretengen. Ngamo sipela mchinga bangon yelong ulsom la elista ng basilok. Al bangon ng basya na sak na ng basya. Ngamda finen Washington ngash nga nam kui. Orekma tolu yan ang arafinen Washington kilusyan yang alimegos ngamda yan nang. Nanga move pel na gaspe. Men nga make o yasing mchivin chukya kan ko na yaya. Nara fina sine na nagimasing kom costa ka inkain orela. Da mitigat fast na meta kadin kain me sipena awian na nakla jang akke ko sin nakmaswiya long on sukoma sia usinge elminitsena sia usinge sia mga liyema na nasinen yak na noon mafinen yena eloson yena finen nga orela masinge Masukya masing ito nitsina ba nga isla ke dasak naknas longun po siya noon kaya nga katrafas na med ke vaslas na meda pange onso ko mga ke katin dipsila ke belsi nga Glumalap sin siyaw-gilin ma matkawak ma kapas na ke siyaw-gilin vinen Seattle. Unso ko nga nilo sa yakla si Bela. Pasren fact si ke unso ko nga pangan ma si ma talik na din Israel nga ilos powal lagi. Ilos pangon model kan si Fena molal dalla. Dal bangon mo kaspelos ko mama ilos si selos yang nagaya fall. Pa padalin no. Na naksinge te siera na nasikumsinge. Naksinge ka pa na shirukom. Kata ike kaya spok ke katong daliga. Kat first as fast as 70 first ke katong daliga. As nuk ka kadin nukum. As coffee si ma kanrais ko kat kain kafenyak kin ka ace manum ke. As saksi kat kan sang insang ak first year falges falaksi kat tufukleo. Kat matawakin falain man kan la main siyawo makat papa el esinasish pinganalin. Nga si fe na vinen ko siya nga matala ko siya nga sumanen ko ya piya nga kialindun ng laso. Pero si man na mata si Kish nga misya wangan siya ron. Papa singil dagok palo me papa kulik. El dagok ti parki sosas ko na dal or in further si ki battery si ki sosas na dal sang tolak lom la lapsin ko yan nga tiyekkan man kan la. Na nasi Kish nga los wala dalik sinadal in Belgium nga. At dalik sinadal nga lusian nam mongla sila nemata si Kish na dalbeng pamatwan dalik singa mising. Dalik singan pamatan na dal neketiya. Nga tekan man kan la.
Mình lo sinh cái sinh ấy, cái mas sinh ấy, bà sinh ấy orela, xa rộng sinh ấy. Cái nanak sinh ấy baka din nam sinh ấy, nanak inakya siya sinh ấy baka din nam sinh ấy. Cái ngạc cái là mila shut down federal government ấy, ngau cái trend cái masikyak ấy. Got approach na cái Thanksgiving. Na Thanksgiving belin sang gulo si bang ấy. Thanksgiving dia palan pel sinh ấy, mấy ta matawak. Sham kun na ki pumpkin pie, sham kun na ki kai si turkey, ham, gan mama, ako yak den kafin yak run show si. Yes, esak na show, my kain afford mange. Esak nash. Kaya nga taka sumon na ki malan gata la, katamay da mature dari ki kaslan gata. Ukak dari, kupfon gandari. Ashish, ma lania shakna ashluk, likin lomalua, ashikin sangla nenale. The keep na casualash nge, katashish world of dari, ashri laiti la dari, katash dari citizenship la America dari, kata retired dari, mange manakato, congratulations, God blessings. The ensi mga kumtaga keo, matlan gata, ale lieten, ale pain nanak, pange oyen shupu, pange definition gigasing shupu. Na pel singe shupu te papastana. Shupu ba met na kayo nga taon shupu nurik malan gata, pange kalmen gasing. Na men pasta matikan mo kayo na, lash kagin bang nga te fagin kuluk. Reality bangam da sham kayo. So, ingin na ki government shutdown, o kung may kasinsiyakin, if ka sikya ko yesing, fakki pa mo, a house divided. Lom si mas division le, is a house in ruin. Lom si ngayon, ilan na, masala dari, pamit ki fakka. Kain lom na lapsi, the kapen wangan lang sin lom si siuman. Kapen as lamalu siya, kapen wangan lang sin lamalu siya ngayon. Case in point, church isit korfanen, Asia Minor. Luyan nakat papael, takla, ngasak na siya wuwoke, Pasmirna, Philadelphia. Ay ngatang liye church Lutetia lang, nga ako lang ang utikom na likialik. Nga ako lang falaken the loma. Ay ngatang liye church Sardis nga, may ta, for now, aldal mi siya tari. Anay cemetery siya palomalu siya. Skinan ka mga tikatnan ka. Siya alo lang kung talena in siflet lan, matayan siya pang mga Jezebel. Nara kita ka nga kung siya kla, may sisikya ki shutdown lang government nga. Why people are divided? Naamsum ki kaslan gat. Si Corinth dolu. Katash ki luo Corinth mising ita. Si Corinth dolu. Fastol vakla, mayin ko shak na mol, oena molan met infelsing. Mayin ko shak na mol, oena molan met infelsing. Kipel siya sogin maslawos, ekos ame yurun siya sin siya, ye oye nge tiyak paye ye, lakos malan fela, akos molan met fela. Masumandari, la ashkanin matolo papaya palal tikat kenge. Ki pelsi papaya premil daga ke chana si singa luo. Mat chusa. Takana ke peche ki shamsham ke paya palal. Na madam ta shamsham ke mat peken mang. Mat nagawa mati mat chus mat peken. Na ashpe un mat sisaye. Pamit tan church. That's where we come in. Na para church polet for akaya church nge, plenty church nge, a pasta semit fina Jerusalem aba pasta James. James singan elde, mutsapsima nendo, hikiyak ang aluo after the death of Christ. Mutsapsingan nila brother Lord Jesus. Eldena lalal fongi. Eldena convicted. James simas masta bukla James ang. Jesus el misya tuyang na siya el convicted.
Papan ko yaman na lutikat na ki kastan ka tayo ki katsyuk ya. Nema papa ma. Kaya kasyuk na backpack na fresh full anang oh aten church lutisya. Tani yatolu tari shifel kitnilak. Aşpı maçı significant ki maçın ngawalay papa reason the ministry reason kat follow ki maslal papa former president former governor tikin si kapa kat sumna ke follow ke odillar ate elaklanak lang maçı ngataga nate emergency kingam da nan ka papa si kapo en ko shaya ke sit ligyan bunbe Lucian yang awul si pangan. Na masikyak mo siya ngayon na Amerika ngam na yun na yang alimekos. Ang awul si pangan. Na yato lusumla ikekla na pa na siyuk ngan go full class. Maanalikas na siya ngan taka we el siya mamasin siya kin gaslan kat malakin gaslan kat in fashion. Na panang alingan Enganin daga wiko sana get dalin tu dang finan ko siya nga pray section na liktik ngem dan kia ka nga ko flagashi ko uski kanin ma pespasayen mang uskashiya ke masinga shikenak fashion kat kya fufule na musing ne ingena malan ka daga sinakan lashit to kya Paipala fakke med on gosh was tolngol doluma suk made tok shailan God emas yosuslal. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all shall be added unto you. Kinga tagangan meditate ki kasing ki faksing. And it token bela wangen sima je kantina nakmanas na sikena. Usikasila ngangeng. Men sima may ta nga fakak kaya pa lang kay formula top na kaya pa ngaten orela the in Jesus Christ aw nga orela mayin makuluk na kay wala kay pat kaya binjaksing yatar na anak el fakta sin matan ko shrosi masam kunyak ki chon sapal ko shngen malnanak manas na sila mamay daw siya may kanawas na masapa Ilang convinsom ni met civil be orekma kuluk. Na kinga kong mweta kate man sinful nature lan fellowship na akademiyak pe ki makuluk kate patatyang kate kori ta katin esmakin silak la fulok na yun kat man elukiyangan madalla inkat inesta self-righteousness yung nagikat. Naragadat kam siya askisin siya kikasangake usiga din nan kake na katfashuan ke malututa. Tametigat fast na meta pel siya katin tagay ni silence kung Brian kumashuan na Brian siya kikas tapos ta katin Brian ana sima archiros ana astalik sinata shma nakan laingin lena otela len Taite fukler ki siya som omnes lema. Ana ash metsima shuko orekma ingena. Kana shukla le ko som konek pekin rice siya uye kamema. Kana siya may na right sine hospital. Ka phone call siya na in AC ataboy asin metsi. Pet siya ka din na ka din edify. Edification siya ngayon na iyak. Akpesi siya. Pangatakala siya. Kataga ni Brian. Kulang malap na simgat papa. Kumlup siya, pasen, may fakak na kiwa ma, kasta dari. Taka na yining. Kataka na yetong kipensing, ikispen kat matkuluk. Kat fatutol. Kat kanaos na masap na kiwa amsang silmosis. Takispen kukumak kalimig mas talong. La wangan sima kum chikan, tiyanak manas na kisan gas kokingan matal. Inspiration ke kaslom ke maktolo long lalgo shakalimina si roingi usiyeng las na sis kadin kasas noro
Kung fact mas masalong gimetolong lalgos, was nga lalgos nga longon, kadin fakalikaslong, na vin fel na fon. Kateorik makan, anak ko makalin ki, matayang lasha. Kafuin me kalansap mo anyem dashing inkain, lash ke kan gaslo. Ta mittiget fast na mit, leila ta kaini lasha in menche usiyo. Kulo malap ke ngan matal si umisyung ya darin kat, inkan kolkat, panang singang singang nasir. Kita kaini lasha, kat sakek pe, in pray lasha, met wiyash, mamata, in manasla ki pelsin. Metlash mamta, kipelin yokshala. Metlash mamta, in kielpous. Ekat ngishe besyum nak manaskat papa. Liang dalik natas na kewa. Mayen, elcha kuluklan al rekmakun. Lom lut-luta ka, fini lamalu ka, iwen orekma. And then kan shifela, dalik na tumpoy. Layla kumin silye, dalik na kewa na tum. Ki protection kalangan madalom. Oena, ki komlikiyen kat matlalalfungi. Kaso makalimila, when na dumel, usta tayo makuduklasya na finchaksin. E kaso makalimila siya slapel siya nakatakanay yatom. Inlalalfungi, kum silika di kingan madalo. Ngan si Benama, kumrek magun, insang, ak fashi, kainin oyan na kayo fel. Insang unwala matmas, inurala kanin siya manman. Nakmana si kesam tanin siya akay kat lakat kapain aramay ng kit deliverance lom kit kolom. Findalik nata siya mas kat kan ikiye pa our fellows elosin kaile. Wanagat paray na siyong kat papa. Kumure kat le kumeta anatomy and physiology la siya. Kat nga siya siyong kat papa kung wikat. Kasi kat ikas matanin siya ak pasisalikat with a constride art kaling garas na ro. Kulo malap na siyong kiwen kulo si fanantum siya taka. Inkain ikesla akis kun gani katin faske. Panagat kan akilin lam kuy masikyak ki shutdown ng government na te orekma lom. Kat ng siyong ki intervention lom kat papa. Kung siyak nam dahin command center lom in kasyaw. Liya moving pieces ingi. Ekat lalal hungi mo na we fall na kaya kuklom, na kaya timing lom. Kaya inem, kat pregas na kayo. Lalal hungi la. Kumsyak na. Mata. Intron lom. Aki man na kayo fall na kaya lang sila. Kaya when na dum, wikat kimalutut makatash kaya katin kain. Orekma kun, lotayla. Inkain, kaya siya kat kimula siya. Amen. Aksigin kat, lumalap kat, tas na namit ki pelsingi, silbena tagayin wikat, kat, bunga kat, sunggil, petila siya.
Klomalap ke onsu ko matlip sila na daringan. Nangan fak klomalap na si wasta kayo ma ispell line gan. Di kia po siya was ke chat paksangan nakmasurik magan in mo katkan indirective bege. Si fos mga kesamya pa tamdal Luciana Lucinge. Klomalap kaksakin katke na katnta fak mo siya siltang naksinsiyak siya pa meltangi. Eltangel Lazarus kawak sila ngel misya. Kaya pa nagatangi matiyok na lasya. Underlying meaning beki masing na ba ay ngat lali parentness kilalal fung ilan met Israel. Na ingin na ngalalal fung ima lalit tanggas ki masikyak basyas misingin. Onso ko matip sila ingin na nagi langsi ale fushes ki gat faka. Masyaman ki ngalit tipe ke church lasya ke generous ko ngila. Convince na say fue. Kung di kayo nange, siwin ni mekos paunin lang singen. Dahil pinange katad, so wala le papanaan ki shelfong Ako mga aso na naruruk pimasingen. When they siya kain mangen. Kaya singen lang siya. Kaya siya fun na ki kain nanak papanala siya pangen. Lang siya. Ora, Pole lakkele miki kelatiel mikos lungo luoma fakulan ngon pa na masimida palangsi. Na ingan misle kanin oyengen aru arainwo basisel mongfushesh. Apenan ke sie Corinth singal dolusima onsugoma patdipshilangen kulona sin composeran. Sinsiaksi maki siya ka pa. Emit met get fashion ke malututan. Sifian bangandari koslige windowan nga. How is Jesus the major differences from every other religion? Kadalikiya mo mesira orella sielena kikat alu na sin Jesus Christ. When kulo siya fan na rin gata, diki alu na kay wasaya. Ang kisinsiyak si mga kung inkanan ka kaya. How is Jesus the major differences from every other religion? Toko, kat finsamsam ki masa na may pang mo ceremonial law. Masa pagkafak mo civic law. Masa pagkafak mo moral law. Mangisin siyak luo. Kikat nan gan kemalutut mo kat fado kikiwik singe. Eke puklal Corinth, no Corinth. Sinsiyak siya tako pa. Ki oye si ma katsamsam kun ma self-reliance singe. E fuka kikat tashi kikatin sisit ligian bonbea. Ka matawa kamday compact of free association jinge. Tashamsham kundiak mo self-sufficiency. Nakimalan ka ata. Kataliv ka self-sufficiency jinge naki self-reliance. If for kat kanlima masingan ikan negative. Siman na nakapanga. Na self-reliance jinge pa naki nan ka Kershifena ko, katifena lalal fung Kershifena. Nakachike ngayon ang di na masap, kan masap tolo mga samsam kuningin at ariye. La masap lan kat ngan, kikatotoy la kayo. Asmay anayin shishngye na si kum, la stafung la sila kum ke self-reliance ngan kawangan. Di pangayok sipen malutut nga, kataka matawak loang na yung matawak kasensiyak kun. If hindi first na ikash pangit ko siya singal siya, takating nga tang li. Na katsamsam kun na ki masap, katrit masap lang kat nga ki. Tutang na kayo waki katumalun tutang nga. Nikom ay siya nakatsa, nikom na sin katay na masyalala, katay naman katsaw lang felatin. Kat onsa ko lagi yakin mga. Na
fakata Jeremiah ta ko fakta Jeremiah tol ngol si was tol ngol sin ke tol ngol akush mo ash wo leng sa se sieta ko na messi kyak ta ke mai ta kang sin Moses ke fak singen na usik sin siak singe why are the glory of Christ and the new covenant far better than the whole covenant. Kata yefke masingan. Masito koan. Katnda fakla katil tamala kewa. Katil ashin na kewa. E kalan gata wang shika yokliki. Misenge ki kumtaka ke matwa sing maske ngani ke sharap si somlange. Kumlikien mo loman mo. Kumakilanakla. Katpapel wina mo loman. Eki misuslan eki kome fa fasting fella singe komtie. Kumbangon mas pel silta faila ki mo loman ka wangen. Na efin top loman mo il na asna ke katsinenya kagat shmeta kin sin nina kiasha oswiyak na fin fel singe. Na ke kat non ka in realize la permanency lan kat atin mo lakumo. How does that reality heal you? Kikat nan ka ngayon nang kinga mas nge ka fin kumpala ka no yesi. E kat fin fak makadel na wikat na kikatanin siyan ne kaya siya faran ki sharap si sumlang eh. Nakat inge na finepangan na God is permanently in us. Elasin ngakom. Okay? Naksensyak sito ko ba? How does that reality fin pay kung mailwikom na takadeng ingin na kung palakan masingin na makum kayo kun ka maskin ka ananilya kun healing mo mata ka change of life esikyak fa ka ingin na kemuluman nara uskat me na kisife si makatakain dutut kun misingin Inda ka shamsham ki siengan sasya. Kiledalal Paul na sinmet Corinth. Leta clue. Fasit ko ngisngal siye. Ki puk sima composure sima onge kan lang singe. Elya katlong la. We see the instrument. Nakadenan ka ta na puk on ngolon ko skipay pa lang nga taga kalimi kaya pangan masing ako min ng tufeo mamak nakagikaslan gat nara Genesis Exodus Leviticus okyok Deuteronomy katludipe ke Deuteronomy ki naniga somla pukin masap masyam kun la kal ceremonial kal civic kal moral Nara takana sikum ka din nan kala. Puklime ko siya meda pukin masap me ko author kyan ba Moses. E premil da gamet tagal Moses. E premil da kikiyap siya bela masap pa sonno takka. So naita kyang sil Moses. Moses nga taga siya mani kaya pel si mal takka as a deliverer. Niki pel si mal o sutap na nag-show finen Babylon kaya lamfuko alngalon ko siya. Siksiklo. Lamfuko alngalon ko siya. Men itfuko longa lupa Northern Kingdom da siya. Na lamfuko alngalon ko siya pa. Utak na dalik din katngin na. Ke Southern Kingdom dakla na Babylon. Na palan pel singan pa. Ngayon, kel Moses ni kay siya pa. Siyam siya huklam ngol ki Babylon nga simle. Nara, kat finni na kasyam siya klam ngayon buksingal lo tukun Deuteronomy Joshua matnanan ka Ruth siya Samuel lo Samuel siya to ko siya lo to ko siya si Chronicles Ezra Maya Esther pangan pukin sham mata ma nga kung pelsi ka study ke Samuel ta ka side book nga natukun siyam nakatitala
me kitukun pukin sham matangan pa kadito ki Sam elwi pukin poetry ka pukin wisdom matakong kel kel so Sam sokas Ecclesiastes onwal Solomon so pel neta koi ki puksiak singaul alkos ki pebal nada shang ki pugon ngolon kos ta shak tel pa puksima mata mit ki pebal na so Sam nga ram ne Ecclesiastes sisatlu som Sam sokas Ecclesiastes onwal Solomon na dokon pukin lalmet met ngayon na pamit pala limekos pukin pala limekos folet nge Isaiah Jeremiah Isaiah bugak ng dolu na Jeremiah Lamentation ga yoksha Ezekiel Daniel pukin pala folet limekos pangen nakatashi ke pugak ng ulit kos kal Daniel na Daniel folok ng Genesis puklong ulit kos pangen na buksingal lula lang pukin pala sisiksingal lu Dawakel, Osea, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akai, Zechariah, Malachi, wangin palaka din siya sang nasin ona siya mo. Na period of silence siya matawagin pelsingan fala na kina pelsimo metol da kay kesla ilakshaw naksin connect line na tin siya na pa misaya siya. Na paret puksimit ta kay pebolo. Leta puksya kang ngol, man puktol ngol yo pa kiulang matang. Na pa, metol matawek, na Gospel Mark, John Mark si mada, orela amin si mit kifafashish, ma Paul, Barnabas madanan fosikla, mailal meko, apo ni fulokang. Na Luke, el tako, verify ma, kiulak siyang naksilan metol, apay la Jesus Christ il Messiah si. Na John el tako siyam la, the card lang si fellow ingil si win ko si fun na natin akong finalal fungike na tokol na ba pukin orekma puksing orekma masim na pa si Luke na lugal takta si el de matamalutut si so el takta si el verify ma meto el samram kun kilak shanok sila meto metluan an juman masige pa pala in verifying na gospel apangan orekma pukin istri siya fun na siyang mata ki pasang ram ganyan masyalan church ki orekma na parang afakla Paul el 4:4 nagkikasi church nga pasa chimsim da Jerusalem mata siya po orekma nara ash church splendor evangelist Paul el ate si penalal Billy Graham 4:4 luti kosli kekasien nga crusades nga na Billy Graham si masamram kaya nga elmise ke yaya nga liya malam tolu nashkimot ko yaya nga liya malam tolu Billy Graham elmise eluti kaslan kat aylanin siyan na kaya malam ya na kaurala kalme pa century na phone siyan mo yes, you. Arake ngam talitian school nga read text. In makumte an kayok an kaskuluk. Kuminan sham kastan gat pataga ki alumain matakausi healing power na siya. Manifestation. Na kikat read kastan kata shike kumin emana minema kuntu ni ko meditate kikastan kata kumilung Kat the reading naman na information na may transformation take manifestation in our life. Napapolel daw simus latalal nga elsim na ke church room. Dahil si malmang room pakov in film siya nga. Ingin Amerika bakar nga. Na pia room mising. Room i ruri. Biyan Babylon mising. Babylon i ruri pe. Skili Nara kung som nagi pepal nata siya in riti alin na welel na pa mafakken Nebuchadnezzar siya nama in
taga kanaus ang Jerusalem somne te palatun tan tok sa flashe all sa kaya somne Babylon na el som mata inni me am ta mongu ma ona ko shro wins ko dash ma sing akum kan mo nan ka ke mo lala self reliance silal ma sham kun kim igas la je a wangin le elas mak le folok na irin God kun yeit kosh ilauliak how beautiful is that Nara poil daga smasta la tanga Rome, Corinth, Galatia, which is Philippi, Colossae, Thessalonica, Timote, Titus, Philemon. Na fa leta la lipu daga na Peter, James, John, Jude, Revelation. Bukon ngolon ko sngen fin komwiya tula ke trona ka somna ki table na tawiya ka shamram ke malangata pangima reference mo orekma kuna na highlight mo siya nga somne ki letalal Paul ki Corinth na kaya nga ka shumon la leta si mitlal ma Paul si musa sin mit Corinth nga first letter siya elmatay physician bel siya elmatay we si musa leta siya kung kan li lu Corinth sapta siya fasal ko siya na ki el si musa leta siya mat shamram ke mo siya nga elmatay me Philippi. This letter was written from Philippi. Basically, Paul is a Titus, ni Corinth. May eko-flower also. So Titus was to have met Paul and Timothy at Troas with a report on the church at Corinth. Le ustaka me anaintlakin report sheet. Kikos for fashion na kikay si church kay na report siya ko siya ustaka. Kita sumap tayo siya din natako. Pakalimiyap la as il din natako na Paul in the force nga ya. It Troas. Na pala kalimiki me saptalu fa singalun ki singal dolu fakla. Kingasun ang Troas in fact pweng wo Christ wo nga ko na la le milikas la tarin kenik na orekma. Tajak tang awla na force nga. May ngati kain ko na laktaidas. Metwiyas in orekma kimaing nga wilkas na sin metwe asom na Macedonia. Nara when Titus did not come, Paul and Timothy went to Philippi. Pangan masikia ka. Nakedalsom na Philippi napakalimia ke luo Corinth kosh. First nimi kosh gisngal sila. Na tayo si lusta ko pengmu. Pengungan mataka ki church Corinth. Napal fakla finne tukun ka tsundaran Macedonia. Wangin pelin mong lalash. As lokalok yen na kayo. As amazing matsaya na siya. As siyang insiyas. Dasak ta. God siya akaye. Matsya sun ongaye. Ila kaya kat ke takalal Titus. Tiya takalal mo kayo na pa akpar yakat siya al shaman laman akkalawos na siya. Il fakak na siya lapan kinalawos inliye lapan takum dalawos. Ngayon siya kusin siya lima siya. Kung sa pasak ma siya likiya ki chat box siya. Ila kaya pa matsisaya. Machikan talaga ke fos siya. Edification siya. Pa il fak ke fos nga lala. Na pa nga rite langan. Kaltay tas nga. Pa il fak la. Ne asa main ka asilya mamasikyak fos nga. Tasak takat siya kayo mo siya siyon o nga iye. Il akayakat kita kalal Titus. Nara, kung niya relational siya nga utyak siya nalan met siya. Inuspeng siya. Wuta ka na yoros ka. Pel makat mata ino nga iya. Met siya taka. Mata yoros. Kati feki katin. Matasano in lapan manifagasi. Kat faksom matayatarun met siya. Yorak siya na ilfal. Kata mo ita luti. Kata mo ita on. Kata mo ita forward. Kaya mo ita. Kata mo ita mobilize resources. Kaya siya na siya. Askay ni mana kayo.
nga fakta sintan kia ka nga tron loma orekma loma di Kristanya ashmo chef totola ki me siman ne ken kumrekma wan ashmo chena na direction nan ching panga tron loma orekma kun tikat na wa tule ke tron atuluti silena el rekma ke orekma singe el pat wheelchair dawa airport nalu pe orekma singe man kita mat nge yok pisye tele traknat pato ko talus pe apla the len singe nemata singe el enenain takyang el nake aksoga nal ba usial som nake nal pat ko lang nake nal takko nakatakainin ta ka find yak dak mongo amo phone call siya to giben mo na nga ana inchi natin phone calls siya na elis ni porong la de lang did you guys check the camera na nga tuwi kem ngo ella me singe el likiam ten mata singe de fukle amen Sita airport kumte kain si smoke na singe shat na mete na al fukle te tale na met ma shakle Colorado asumto el wang na ngi na del nikin la pien na singe dangia ka patele sammo pat kolak ke wheelchair sino ke airport an ben singe rekma ke wheelchair ngena rekma ke me en mungosi so del sham dam ni pechi mai langan na sin when nga porong leta ngani kin lak siya ngi da mo chiya nga FBI pange na ilange na sin fin pa FBI kamit mapanga lange kum del check camera an lie del check camera ta na mga suman nga sikya kaya tifuk na pa man kanya na del pangon kat pa ko tal gulula ka saka lang mutari pange katama matakain mukli ka ta tarakta li camera si mas nga kat pa palita mga na kayo ileta details na kayo kimola siya at kasman ke sette kita kalan lema as pukluwe may kekla books na book details kimola kuma nga kum dito ka nain mata podcast ka mema book siya ma samram ke orekma nga shek na fashi kek nim singe paila local sumis na tari ta malan gat guess who is writing every details kimola kumingina kapata ba si Musa nga kumin put it in a perspective nga kumin ito ayan masing makadakfashing masing baba singe ta fakman na si elutia baba kemul lang ore na tuf siya wang painin dalik mo gunsindik ne main saya kes maginyi so masikyak nga ba ako si matako ki pel si ma report nga tako sil taitas minasil pol mange pa fakla to lela kot lela staklo na kispesing engan la kala na yokalik to leta la ko finne aktuasye ko wos ngati aulila nga samasla oye si polen darang pa ko si riti po leta la nga ta pelsin ta sim leta kasyalale anayin bold. O pelsin sunmet nga in maslolosa el mik. Anayin ti pol si mana anayin kongok basaya pange. Napal fakla ngalakan pa kumta kingalila leta sera kus wela kikadin pel. Tarak ta hingi ngayngan tiya mayen nga rakus asyur. Pangafak nga pasyala pange masikya ka. Amayan asyur lowos tarakos auliyak. Kinga samsam kun ke me nim wine aula church kisenrie. You know, nga esma ginakalimila. Dapat mo ko ilmet nim sipe. Tadelta siya nga nim tradition sip. Nandiyawa tukun masingi nga kanaus la. Ngayon ginastalik siya ma shukya o yasing manil matalaw yerolos inakpay fakla ko
elwi morining na walna label so na wirek maganyan mo siya ising ne mising da wi alun Wednesday bel na kayo kan mange kashel pe ke fashish lal ki pole jam nge kasele ta mo emuk le mo ita ki nga sham yeneng nge ki nga ta shmo ne kaya mo kum finne baptized ke ko weng tawi church sang si ta wa singaul ana mormons so confess ke puda na prisa te mungupi ka na 7 days kalun 7 mangan na kaywa pangafakla symbolic pangan ma aske faith lasha en si ma kum ngata ka ke inan yuru mga ke emphasis la kanan ke pa mangan fin yok shibe na glen yalalal fungi lasha so be it ta en si man ta na si kumakat ngat tani ke pel si ma chermaya lang kum teleme kada sumalu na sinsya kom det pushapas na ge lene kasha orela makuluk na dam dal ka na ga temple singa kain ela makuluk losan naray kaya nga ta kaya sham kun la fin nga kumte ekala na paye mama iktoke insia harchilash nge katenan si pukya insishinji wala ke makia kitalik na din kat nge ke kulun me kof na din dalik mukul makal len algosh nge enen rekla insishinji ke naklen olosi nga ko te kan rek na shesh kat mit ma mukul mamata nge enen rekla ki artlak ko circumcision of the heart shinge pagatin na nara pakal me en vaksila kala nga ko min de forkun mo tikin tres kalel mo ja starin an kashagal tikin si pasta so and so dal mo kat in esmakla art book koswin kom nipshage ngasum pakana kakataya ki sette details ki mo lakoma mga kumrain lukmeo mga kumsige katin wuklelgeo etta kana ki kalem so belange nga koflopol taka nga koflopol bena folok lam sifin taka tolkatia kadaliek la ashma innen nawayekle nara nga kum tikain matake self-reliance singe kadinin na katin sum na yurin God so kileta sila Paul nga kilian nagsima kilian kaya pa Paul gives more of a personal history feelings lalaba sum na kisim lalang nara kita ka central message ki leta sila ilta ko in fact ki na comfort pa na ki physically hisa na katin mutawak as mong la mislesi anyorosh mong la wowosi masingan el sikyak mo kay fan na true Christ na para spoil sanggulo na singkat kailangan lela ka din sanggulo na singkat papatamon lem la Jesus Christ papa siyarulen na pakotin katsi kashikat akuyikat kat Finland ka nagipakotin silan kat nga si Fena ngowek nagimakuluk nga relan mo la ka lustle na nga siyak na inangan akkalemi makuluka nara masi fanal siyak ba nga komentary takana inlalalfungan man gana self-reliance singen mga kumgan si Fena si pela nga orekma finanye na wik si fan na kan joke tao sindun ketolo Masyenge nga ngat lalila, mga somlikiya, man nga matake mo na sapuklot si. Mo si mateoy rin kat. Na oye sing aptatyang nagenge, neupe lang ang masyak masyenge, tanga kaksyakin na pa'y katla. Masyenge patkiyawi, nga syalangan ka na smaklela. Wangin nga sumnawe. Nga sumnan falfalin mi siya atari. Nara, I can only go up. I have to go through the valley of death.
failure of bankruptcy. Mana kayo ay taklaligiyak, siya yaklaligiyak. Nara, nga kilang naknapapakutan ng kata. Kami nga orekma yan kaya patla bakit loko. Ngay siya sa parents yak. Nga force nga. Nara, nga kuminda na laliye, pakutan ng kat na siya. Kat siya kashikat, kat siya akwayakat. Nga ni kinla, kalmen fakla ko, ashipe na siya. Tasak ta pangay masikyak na siya. Nara po lang ingi matliliya lala. Ngayak sa fila simla ko, kusin aksiwa simulawos. Puro nga may kaya filak na siwos, kusin takayani na naksi. Pasikyak mi singi felang Republican leo, Democrat leo, kan nesi papa siya amein, etalika eme. Kiloan gimangan. Kusin takayani na naksi. Nos miste in maslawos. Fakulan ngan, misle, engan, langsi. Katlan langsi, misle, fawikos. Narakikat ngitang nipuksi, kaleta siya do Corinth na, comfort of God. Sumanya ke sapta siya, nakiitkos. Na sapta alkos nakiya, Christian giving, pasamsam kanyak na. At yasom sapta singal gisingal dolo naksya filapuksi nga na, Mat nga matawakin kain Fallon Plemel Paul na Paulin matawakin samsam in his events ke apostleship lala. Sapta singaw na kisingal dolo. Nakikat ka samsam ke comfort of God singi pangasamsam kun na ke sapta si Fallon na ke mea sapta itko siya na malutut na siya ka patatyang na ke comfort matako ke kateta Jesus Christ. Manchisa mo nga pain kianik, epay, emol, wang matkonsum na yung at papa, fin, checking up. Naraki Paul ito ka samsam nga, elkipang matkin ito ala, kaya mataya pa siya, he was seriously suffering. And if he's katram ke Asia. Nara, pal fakla, katnan ka mo katami siya. Tasak ta maing sikyak ta katin tiya lalal fung ikashifen self-reliance yain food lalagi mo lakoma katin lalal fung ikat mo kayo na siya akmulyak matmisya akmulyak matmisya nara week petarya nga taga samram ke Ezekiel ton ngulalkos ke katel fakta sila Ezekiel som preachin fal siya mamat shin matmisya nga anwengo Lie nga finet orekma laka we mat fake ka na kadapatatang niya apostasy siya. Kaslan gata ke Ezekiel tu sham mo siya paula misingam tawag erarek o mo tawag kapasini Fali ni kikulo at akong gimnunmit nga. Pangayan si makaslan ka at ang kaukas katyak. Nga walal fungila, blanket na fresh siya mabakuman. Kaut lakihan. Nga walal fungima, asma kung kain sumara. Ta syuk me tokshalan ka at emasyosyoslan. Mayan kat fintiara. Kata syun kan sila at Paul. Paul at pangon na almisya tari. Para man kilo Corinth. Sapta si Vasyang katnan ka mo kadami siya. Tasak tamay nga sikyak ta kadin tiya lalvong kyash si Fena. Fin ash medin siya uwan. Ay pa na siya ula ka. Makatpangon mo ash kalash. Matikan man nga nalabas ta esya. Basta esya pa. Aluya la tikinistan niya. In fact, lagas, singa kiluti lang nga long la lang kumako la kumtapan kumin mekesyo. Kinganan ka faksila nga kalmen pa nga pale of leva nga syukat pa kesyo si ma. Basta yung samsam keng. Nara, finni comfort singa ash.
na kadinitola comfort ching makachuko ba da kayuring kat papa mo ke fun na mun king akong sa ke comfort la kung fakfo kya shavut na pen walike kashing disa ngam da yena yang alimekos da sai pen ye luo da pun be ye luo falin na nga fluent na ba ke fakken gas ni ala na shavut usikke nara tarak to ngashkan dala me kalmi comfort ila na consolation nara ki gatta ka shamram ki me fwaskinga da kadeliek comfort consolation nara lu Corinth sapta si pastol gate court pole sanggulo na singkat lela pa ako min sanggulo na singkat lela ka in sanggulo na singkat papa tamon lem Lord Jesus Christ papa siya aru na napakotin ekat siya kashikat akwoyikat na ara pangasima polil ale esmakia el kifakla el kashikat in melokhalok na kay walash manit palalala na misya da kadin kan gasha met niye kikatena melokhalok ma ashirolos parang afak na kipain na nak eliatan singi ki oyan gasha si pena makadil kashikat ki Finka de tamal kashagat ki oyasi pass it forward. Ino na kikat we ipes ki may kayok pespesan Christ. Oing in Christ kat oya pa ipes ki kasha lalaplan kat. Kat fin kayok may may kasha e may mulila na shoes. Fin kasha yakat na kasha yak pekawos. Fa utogot pekka na siwos, ta kausin ka in mong fushesh, in mateng la may kayok pena, makat mateng la. Kimaingi, fin siya klasin kawos arulanak ko. Katitala, kikawos wipes ki kayok klas, kawos oya paypes ki may kasya na sish. Ki nga samsam piyenga ki comfort, consolation kasima nga kome esam ge lemel soak somna rin kat papa ngan matal singa pan mo ngayon should comforter si panganen si ma-comfort siya tagara nga tagain enunciate ka pronunciate ta ala sawit lang musik na kaya nara Paul si fena orekma kun testimony lal ki suffering lal may kayok masikyak na si fena nasin met Corinth la kata pa el welal ki el pangon nal misyatari papa na nga pala ki mola kaya narifakla matlili alala kat kena akes makunyekos ki maupesya kat tapalakin Indonesia matuwas siya fuliya kifesh arulan na yok et tuwas lena rakat falek finshak na kay walash mo katemol katnan ka mo katamisya tasak na may nga sikyak takatin tiya lalalfung ikesh si fena akatin lalalfung ikat makayna siya akmulilak matmisya si kasinsiyak nga siya kimatawa kiyapa mesiyela na kingakom alo na sin Jesus Christ as opposed na kikain ni nalo siya yung napakasing at akong kat in lalalving kat makena siya molyak mit misya fin Jesus Christ ite misya molyak men akom tufeo kata wipen na mit maalo kisyat ting lalalving ilal molyak kisyenri mayen masi maurek kiset tinge matafana folk lagi 1800s kat na halu na kisenri ke pwede matsisen molya ka calendar lan matchoose pa sette mga kadinta ka kadin kan sham kun la may talang silong ka nga apa na sita pa singaw singa fa ka mana sin Levites na mata si Lucian sa luta ko ke New Testament kat the pressure in si dafa singaw malan Levites pamangan
masang shiki insiya lo sin bel che ke alupe ke insiya na lignin kat nga kadin na rin Israelik mang o men fak ke ba lo mo kan sang siya daw singa awok the fact ke me pa context singa ta ka ke machin di fights kata lunga rek magun in mo ta ka na sil dalin sang akya sa pialtal pangit defilement makatoray lagi malan ka to kung vinde baptized ke ko kung di ka di mo mapat says who aso ye ke pepala kung gan baptized symbolic inakalimila matalal fungisya na sinmat wiyuman dahil te kan savior mo loman siya matay ki Jesus Christ makay fun na ba kayo urala na yun na ka rin naging context ki mga skiliyak uye kat fin lang siya matinta kasangki alula siya kayo pa siya ni members duti makaslan ka ata fakpay si wasa may in fact kaya siya lang malamig at fasingal siya makadil fact lagi kasal at ka detect manifestation esikya ayan siya nga pwede mo da kunayak masiwas pa dali siya bye bye faltar kikiyepan na pa na nga mga inta ka din iron nila kung finish ka pix ko lum geshaft tayo nag-ishaft flashing te pa mo likom le finne kum nuk tu ka asma ko tek mo ke Christmas te pa mo likom le shama tayo ke Jesus Christ mo ke fun na ba mo likom le otherwise makatara nga additives manakatara insa akuyekat loang nakimagaslan ka da kalemia kadin kain te pan la mo itanan falfalin mi siya el molika taligi masenjen paswes makade kain mi seke el vasifil molikatle oinge kat fulie fin shaklash in elta el vasifil be molikatle ona ke kos oye pe cash kat ke prelo was oinge pre paswes lan met o cash efato pukia e kadel vakin sewo yekat met paswes va sangulo na sin kat cash nan pensing pa polili kala ako la silaling lang kat si fena kon la market palakin in siya akalimila oyen mular fin fela paena siwa simtan ka yok nagikatta matain maslos kirsipin kalanglan ka et yakilalmet metlanmet masek na takakatin di self-reliance nga if ka kain negative siya ikesta sila ka tagatsim na siwas ke mana ko kain riti ekalim ke fin siya ko sinaro na kalim ke ko finneson na kalim ke inge takelen lan lem chisas ko siya fakain in siwo cash o nakikat in siwo was so is desire Paul Kilala and plan is to go to the Corinth. Na mesi sikiyak na yan, but God changed his plan. Pensi ngon matal siya nga el kol mat siya at kanda fungli. Ni Paul kilala pangan. Tasakta, the pangan kilan kata. His desire and plan is to go to Corinth. But God changed his plan. Kisipin nga ito la, oingi paano nga ito ako in farot na Eurosmith. Takusin nakin si Wiyak Pelu. May nga lamala tari nga mataya ta Euros kifashilak na Macedonia. As if you'd beg if loklok na wim mea. Ta ngayon is kashalak si was naki falalak na Judea. Ki nga ako ay yakos nan gama nga wena may masain ikala no nakla. Silban nan gama singan. Ki nga ako ay ako lala palensum. Kadil tena layla. Na may tanan ka ke. Danan ka may kain matsima fakta na masi teorela. Pel nga arapay pala ko. Yung ay rakilang si Laksivena.
Parkat na fakang efin along silan kat. Napan mo, ako la na in fact, aok mit, natuk ngay ko lavak mo. Ewan nakikat, ilpay kimal fako, wala lalak na si was tiena, aok, oyepe mo. The Jesus Christ wala din kat siya nga, Silas at amote ta, luti na si was ke, ilti siya ni aok, mo. Pel na kaywal, aok na. Mayin, pa aok, nakiwalayang nakiwalan kat. Kimayang ikat fact, amen. Inin Jesus Christ, nakiwalan na lan kat. Kat si na pa, akay ikat, oyepe kuhus, kikat kapasyan na sin Christ. Kat si na, pasikat elip. E fulia si may akal fesh, inakalimila kat malal. El esingan matalinon in siyes, tayo mayak payiye, ki mana kay wasya, el ako lang na siyes. Nga pang na singkata, elita na naklag in siyak, nga tatile fashot na Corinth, kisipin, nga tiya lang si ak elyaye kuus. Katya si ke insapkin, makusin na lalfungi, kadita la kusta, kain na lalfungi, ekat wikos orekma. Tayin mayak ingan ye kuus. Kingata ka samsam kun na ki, epenan ki si fashing effect mo, siyangan sasya. Kingakum samsam ki Holy Spirit, comforter si ma, akalimiyak mo, ilikiya yor falso mo. Ilikiyen yurun me, matalalfungi. Palfakla, kat si fe na ba kayikad, oyepe, kuus ki kapasyang asin Christ. Kat si fe na ba si katelika. So the Holy Spirit establishes the believer. The Holy Spirit anoints the believer. Naki akmasayla pangun. The Holy Spirit is the earnest, the pledge. Pafakla, efulia si mga kalfesh, inakalimilak at malal. El esingan matalin onin siyes, comforter siya bangen, dahil mayak paye ikima, nakaiwa siya, ako lang na siyes. Pangan mayok nga kung may finasum di nakilata sila ng iki sapta si mitngan. Kaya kaya sum nakikas foto doon ki sapta si aklungat ano. Reference si matakan sam kun mat si maekan mat kalansap oyalalan el patatyang na inpun kilal el siguluklena. Narakum kan sum naki may reference kyan fakla kusin falayang matsingin na silsitan. Ta manolin kanaw siyakle. At ang anal fakain mo inlen lan lem. Kipel na gawa tiyam nam kinlen lan lem na kus isam kun masing. Katiyam nam kun kisyat tiya. Ako lang nakita ko lan lem. Nara, kita ka syut batagang inakalem yela masin na mga fakla si papa alin na adamant li fakla. May fakot na siya masing kalansap siya kataran singkat katangan mo katsamat. Kate orela lang sila siya. Tasyak tangan fak na pa na siya. Napayak kalim niya polil siya rampen na sila. Kusin fuleng matsingin na silsitan. Na manolin ka na usyakle. At tangan na alfak kain mulin lenlanlem. Nara, masya mapolil ki siyam kun pa. Ilki kameni nas discipline lakoma kat silela mo kate sakak sing la fast kun lem. Nga kumin kain siki nga kumin tiye patatyan ng bungun ilse kulukla na len get offended shish. Nara akademiyak la. Now we find that person that repented. Inoy na king asam gan Nebuchadnezzar machimas manyak ki saptalusing en si mga rang ausi saptalusing na kaya pa el aula na naklala aulia
na restoration jinge orekle. Nara pa fakla lela kadin akfulet ke final gela lash, tieke pretma osh makpulol matalan makuluk, esalal ke, oke pretma wangen makpulol ke, pretma matal epay. Ngako min refused insang sitan den aklal fundikat. Nakat finerang nakate eken si mat Christian katangla. Mat Christian si maurek makin me maulma Paul el sham kun na sielos nga men tingi Corinth en nakuluk siya pa el sham na sing. Talakuluk la pa ka gastan kat ka na te penetrate through. Kat findi na ke mariching el akalamila katay na matsangan mataltia o sinel. El kufla na is masang matakok singan langat. El siya oingi kufla na kalam ke maingi malal fonsil mayin yokiyen maingi akulin yakingan makayin. Nara takana sikum ka din diyela met na kewa ma wangin masangsing euro elos kufla na kalam ke making on. Para fakla katay na matyash ngan euro as kalim lal innan ka man kewa. Tasakta wangan siya kay nan kael ana mas lafa. Siya itananaklan lim. Siya itananaklan lim. Siya kay insang gashin na sil. Tasakta nanaklan Christ assurance. Na uskat mi kadin ki sülpe re-examine la. Mesing ako metaka sham kun kain isla ki sapta tolu ako shingi. Mamatang kadin ngatang liya na ki masasya. Nara kat finli na ki mamata siya leta si pataka shmonya ki kaya. Leta siya ayawain pe na masap. Na masap po pangataka shmon la ngakong fin mata ki masap. Kat nga talila pelsi na mamosi siya us masap pa patati rin na din kat nga tao sinto lumisi. Mayin makluke mafakik ki masap pa pangay. Masi mataka ki ole ang sasi si mataka shmon ni kaya. Elena elte inscribe elte na sim da ke leta. Alenta ka na in siya kum nagi art la kum barang ataka shamram ki art kaya. As a freshly tablets of the heart. El simle el taka na in art lasha. Nara taka na siya kat chudbe na fulako na faksi kaya la. Kati tala Christ siya na pasumos na leta siya ingi. Kat tafel la. Na leta siya ki Christ nga simnen siya kum. Lang siya kat kin siyum kaya ki nganim kaya ki kolom kaya. Masya kluwan. Lang siya matpalang luman naging lang siya kum. Pangan masya matchermaya shram kit chermaya tolngol siya ki tolngol ako siya. Masap may takyang ki Exodus. Sapta longol fasulun ki singalit ko siya. Kamay takyang Exodus sapta singalya. But chermayam el fakla. Ayaso lang sa siya. May tako. Napa taka na siya kadin nan ka kimuluti singe. El pa si kana siya. Isin kalansa pa siya lang sa siya. Siya tiya rekle o na masap simleo e makingon. Nara masap may takyang na siya mosi siya. Pangasam gundari la yokshipe elta kate akalemi na sinmeda inkan liye makulukma elosurela. Kaya riti ke Deuteronomy ke pelsi matalik nga mutawa ke mukuyak na ke felin ulayang Mosi silfak na sila ke Deuteronomy yakos pasang nga ulmo si pesira kos kadil ki kosin akos masaplala. Si pesingen pa may wona siyum may wupen na sinsya uluman. Amtal non ka nagela kat pangon mo masapiyak na kat ke si pe kaya makatilu sing di na ki oye mata siya o covenant siya pangafakla kat finemta na ki oye na ki met
Pharisee ka met masasta ke masapa. Etel shukyam tayan je taka sisyam yem don lem gelem lutie. Fakta ke nausta masaplan Moses. Napa tiya sil top ko dal mo me. El siya mawangin makuluklan. Skak siyo tandak tatngal. Narametiki nga akum kain sisnya makuluklan meta. Kat sismogin niya kat sifena lakatashi. When uleng mata singe elunie, uleng sasi singe elusie moul. El pa esik kana siyesh. In kalensa pa siya uleng sasi. Siya teorek le wana masap siyumle o makingan, comforter siya bange. Ta masap masiyumle usiye mi siya. Angan esi moul. So the old covenant was one of condemnation. The new covenant is of righteousness. Napapolil fakt mo, ashwole na ki akwaksima, pa nang meta hindi siyakle, na efo kaya yokiyen wole na ki akwaksima, pa nang meta hindi moliyakle. Napapolil fakt la, the old covenant though, done away, was glorious. Alle na askale na mama, uleng mata siya ustako. Ershak na still remain. Napalta ka akademik ifasyaksing alsimangan. Fin pay ilash wala na kimasya the on inkitin pel. E fakya lapan yokiyen wala na ki masya engon mabatbat. Naparal ta kain samsam kun na kimangi anara kikat ta kain matawag liye fasit kot falen na ki singalal ko singet na main idea siya mataka na si koma pa nga kuminda ka experience glory lan God. Kalmean pa, when we become to experience the glory of God, el drastically aksikila self-reliance sila kung mga samram dun kim tawag kiya. Kiula yung mata siya ki old covenant siya, el takota, el shayela nga kum self-reliance. Katpangan mas kala si Vena. Pangan mauli ang mata siya. Pangan masing avakla. Glory si kengan. Mula na si kaya pangan. Tena si sila. Masap na mauta ka ngayon. Pa, daka na siya. Katli na ki. Katakalin ki. O yesi masikyak ki. Siya sila daka luti. Finola. Katfin mata ke masap abat siya sila tagaligiya ke shkarak sima insewo lo siya skasha pingan ta tokshan ke shaw malalos insewo lo siya fakte kainin mga taga shaman luti si penangan pa ngasaman piye nga ba kilang siya napapolil taga inakalemye lang akum de self-reliance napakyalatiyal me kos lang ulut taga inakalemye na sikom na fakulan ngan kaniyak ingat. Naraki oleng mata singal taga de expose siya self-reliance silash nga. Para fact mo, kay sila taki masap ta tafa yak lagi yot, tafa yak lagi yot, manaki carfa. Wala na lang gat sik me ki pel si orekma. Sharon rum ke matal Moses finne fash inefla yasak na yokiyen kaya panang met Israel ko flana ngetang silye wala na ke masap siya panang inash mi siya fin oinge fakya woyen wala na siya taka kerek mulan ngan ash wala na ke akwak sima panang metalisyakle na efakya woyen wala na ke akwak siya panang meta moliakle. Napa uskat me kadin takain should be loang na kela. Covenant mata siya eltaka napakalimyak mo ash uleng sasya siya taka napangepel siya ma covenant sasya siya glory kaya ke Christ. Narangata ka siya kim daw kia. Mesiela na ke alu na sin Christ alu siya ye. When Christ far surpasses the old covenant.
Nara la kumkan sum shikika ni nalu pakandan siya ye. Na kumsum nage Buddha, Hinduism, ko ana siya vinni nage Pan-Africanism ka mema. Shaflay, kung may syuk na siya, shafta to, no? There's a difference. Difference yung about Jesus Christ. Elmi siya, elmolya. Nara, ke sipesingan, para meta, orekma kun Christ yung nag-Christian, siya nga akong eken mat Christian mo siya nga. Masi mga akong aske nga, mana osi, mana matalsi. Kikatagal hita na, ulayang mata siya na, expose siya la, katanan ka mo kata si Fena, ke self-reliance la siya. Napapolil daga challenge si mat Corinth nga. Ilta ka nakalimya na siya dala. Kumdala ka narangan. Kumdala ene na, Jesus Christ in mo losan. In kain ka. Take residence in you. Nara siksin siya klakyam dawa kaya pa. In mo loman ka kader we kong kiyom isus na fara na kasyarap siya sumla kaltiya. Na mayan kalmen fact sila ngayon naksyafiwa. Nga kumdakan kayang lalakal. Masaba ka na usyakle. Na pasi sa rocket church mo siya yak-yak nga. Tempo lang siya labi. Nakipol kat babasang na sil. Ko silen for fakit kikaslay ngan madalwelal. El fact lama tempo simsingya bang akum. Eloy pa kalimi mo. Pensing akum to kalo no sila. Nga kuminta ka na yetan katfalat lasyo. Ay na siya magkasya mole ematal. Na ensingan ba kaya siya figyo. Ngat te da kain ta fact kuluk ka si practice lan alu. Ensi mata ka na si kumkaya pa. Nga kumin ngayon ang liyen na pay fact sila nikotima siya. Kapay yenapay lang ako mi susle. Lalal fung yenapay ke mi siya molyak lang na mo. Bayla katlalal fung mo shakel. Aknas na si katle. Kate fact na hangan ki pejima katasin maslon meta. Ekat tufukle. Teka chulpa second kesikat. Kisa mo masiyang sa siya nga eliki comforter siya nga yorosh. Napapoli ki akalimye. Katin isam, dahil wikat na taka, nakat na pa siya na otay lalala, siyak na wikat kalde wikat. Ngawi patatyang nagyaoya singan. Ngawi pangon mo, ash kalak si Vena. Ngawi pangon mo, ngawi di nautyak la maluwe. Ngawi kukpena ki mama ash. Matena orela. Matena orela katashik. Kayo klak mga palakinin mo laga pa, mokleya na ki mga askim singi. Kaya olak kain mapesmes masikyakin mo laga, taka usil lessons na sik. Nara nga fact na singawa klak ni. E nga fact pensintan kiya ka. Nga askim singi nga ula na pa kayo ka. May nga sige muti mga kan self-rely on my own doing. Connecta nga fototola na pa. Siya yan na, sakit Jesus Christ. Bakit fan na ba kan muli aleo? Mate ko. O nga fact piya nga la, nga finfolok nito, nam, kasi yan nga ninsyan na kaya, kaya na sarap si sumlang Lame nga went through in my life, ang itang liye mo, lessons in life, maya kaya nga fala na tuk. Nara who's keeping score. Kat papa mo kay fun na. Elita the books and the book. Ingan kasi yagom. Inakula. Nakita ka lang lang. Mga katiliti mo kayo na. Esikya. It's imminent. Nara masyenge kay masikya ko.
katitala kaini no ye pasikyak ne ngale concern laga pa ngalien Russia ki pepala ngalien Egypt ngalien Rome ngali kanen nga kaywa aten alien Merki ki pepala and si fun nga kanyagan Merki ki pepala pa ngafin sip-sipuk ke kasing Jerusalem JR USA siyan fulwa na lem sa fly 2018 get declare yaki mo and Jerusalem ba capital ni Israel na mamtawak na may unem sing na misse sing sunak na yakak na inge nara ale ansikin nan kala shiklele tala kay ni tala mesikyak nga nangatako na takan ki kastan kata intaka is revelation lala ni kastan na sip laikek la kadikek la me mga suka tangat lalal fong ilash katse fan na katmoji fan ito kain molikat na inoy na ki mo sisil kola talik din kat ngeligi koslalos di gianitya ba ina na ki Ezekiel we sham an appreciate finan Babylon in fulokon mamwet nga ki shoko siya katabel sabal ma Jesus Christ when kulo siya fan na natal in kanta ka fact na si kuma nga kumin the self-reliant katin sista self-reliance sin katin kain kashas na rol ot motoncho na sum na rol kofofol kattaga kofofol katsum wengen na pa masyayi nga kumin ot motoncho na sum na rol anakil pangon dalik na dal ngin sum ki exodus singalya kos takana na panang malutut at pagkapangon ko at sisla self-reliance sing nga kum de kain makain fashion kat inin na then shuke paush pen kat then kafuskat na iniwal then digigat ifin busesh uskat na nagi-rapture sing nga kum inin na katin rapture ready when fin sick yak event sing kat ene na katin bui utek yak sige rapture singe got the second coming singe when second coming singe rapture singe kung kan ready ke nga fakke si Thessalonica akos singal dolung ke singal alkos na fact kun mo siya na study lumat na kumsumpen ke revelation akos ke church utek yak tari na saptalime kos ne ke singal ke fakke ak Fosek masam kunyak nga bejigat make meanings ke nakat kandi development masikyak fellow. Nara na si makatinas kaya pa fin pa ingin ang akom siyangin fakik ke kaslan kata pel si ma tribulation fala na ke great tribulation siya nga sikyak kate patatyang nagi is number si on ko siya katin wikan mo limongo in mo ay wala kat men met mais number siya emalal el siya kuluklan panangarang akay katin we rapture talak si Marik kandigina second coming siya men upe mas man yakin na panang pangi message si mas misingi kaksigin kat kada fin alang sila kada tagagi lendi tuwa in kan dafalapen na mama asya som nagi sapta tolu si penangan vasingalu nagi singalit ko singanin akon yela na takasingan na takati at capturing ma katramnam ko ni kaya misingi isla mama kat eninain orekma kanin sang me etolang nagi sapta tolu singal vasingalun singalit ko singain nakadeliak na pay mama shamsham kunyak keksensiyak mga siyak naki finne naki kanin masaptoli kain mga no ma finchak mo malutiya indaga kalem pasalan siwas fin pasalan siwas nakmanas pasiot na sinsya si mo nanga ke masing kung ako may mukha na maule may din siya ulasya etalik na ata siya katsinga sumda katabalang pietalik na dikma mga likien baume memorang ke mandalik na kayo ma asfelang natin ka at el entrust ka din na usina in karangan niya klasya nara Ngun nata si
nadas nge ma shikshinge eldalash ke dine chug katin na katin pange no akak na sildal ka finne magat in akal dala shamsham metida sum ka finne tik na dash nge min kat tita mullash naran ki na katin ta seng digi na katin mata tun digi na katin mata ana in buende shima ka kya kat enin na katin norek makin langsi nasin matuyasha man pain ko usta kayo mata ka wikat yang ki taga nilasha makulo malap ki taga lowosan ki may fak ma ko usta ka academy na shishne ki pelching alang si academy laban engan lakki me malututsi makatash kenge angat tangan di me manati ka naki may onati ka ngandila asma academy yak na si katen ali si salto ke screen shinting siya yung so anyways ki spesial ngan kain akilen ko us matagaan pari 10 walk ko siya glomalap kaksigin gat glomalap ki asluman tuwan assume tuwan sinsiyauan tamdal lisyana ngalila kum supportak pe may faklom yinange ingala menche wo si bangan kuminkain lashkagin be makadel isyungyen kumngan ingasikat glomalap kaksigin gat pe singe kadina nalna uplift spirit and matwiyasha. Tamdal full line from Lanai, Glomalab singat ki ash pelomin wikat kiltu singe. Pay Glomalab, tamdal lisiana el dayanay king up the fin social, we bang on your trace, when aging a trace, a kumbintay, kumbang your trace, much bang on your trace, si belange, alganam lala, the lick cool melemsi. Mas palik, Andrew oil. Matura masil bangon dia trace nga siya or bang singe ko makonekta na bangan men kataganim ta bonbeke ka chike kikada wara el mata ka sam nara anaklen kumbe tignis joder glomalap ke kasalos na kayo ansin matlashma taga na sentex ngen panangakalemye kos etala Mugigwo ko surangan pa pendo ko metlash ngan daga na yus ngan. Tabali siya na klamalap tamlay mitsion netlik akay kom klamalap singat ke asloman katakay ni na forsngala sukmolla singina. Tamdal tamay from Lanai ko pinrak na ashwe. My sister in my neighborhood tamdal Derricon klamalap ka asloman. Epe mensiwo hindi kom classmate tamdal brok lumalap ka asloman manakilin kombe ki daga wikat yang kiltu singiya kim na Charlie duwo lumalap na siyum loki asloman kaksikin gatwi kombe nasikiyak nge na imelta babayu duwo ba na siwos lumalap ka aslowosan pange siye metmamta takumdak maktanan ta tiskaw niya msingiya tamdal sipe, tamdal lute mo. Lumalap ke, Rick Malowosin got plaba na benefits ke. Tamdal kin, yes always, then nagay mga lekom, mensiya wawosi benasik, siya wala ka. Tikin cham, lumalap, ay benaki, kasin gulo mga rela ki matash makostiyan, at pikuyash nge, sumfula ko nge. Lumalap ka asluman, katakulan fasilik dar bange, tikin ball in check. Lumalap king ali kumyaka tikin akay kom well our story look tanga ba dapan jung kisipe ko na man aksya filalutia log asloman onso ko nge machimas masla machimayak ng ayakin ko was na baike man usi kadin kain long lagi belsing stakluk nga nan ko mga share screen na di katapa Ngamda sangun ngayon sang maslo be sam la sam men gas keng gas keng
Shigeni mislei no naglog Doshogosh leyen wosi Makuneki nganan go maigi dewa Ak fodo do ye na sin lein lo Indo ashlo masaplak na sin lein Sang anh lo Mawa boyak bak na sin Maliye Mainte wo da ka dugin me kayo kaywa Bayina Kadel po bel na kaywa Fugotosh na nakito aslan yoni Yok elit Fosh nga inanak Doshogosh leyen pusi Makuneki nganan go maigi dewa Ak fodo do ye na sin lein lo Indo ashlo masaplak na sin lein Sang anh lo Mawa boyak bak na sin Maliye Mainte wo da ka dugin me kayo kaywa Bayina Kadel po bel na kaywa Indo ashlo masaplak na sin lein Sang anh lo Mawa boyak bak na sin Maliye Mainte wo da ka dugin me kayo kaywa Bayina Kadel po bel na kaywa Ay, malap kat valen aksya fiat gani lasha pange. Kat gani proge pelsinge. Da kat fasili. Kat kilo malap sum kat papa. Kemelut tutlom makom. Esin na siskilan misingeo. Kat mishesum kat lahin nak maswikat. Kalnin kat kilan singe. Kat mas die kasha matpasta kayo ma matayin elyala kipelsinge. Ay kesta matanin siyan matlas na kayo inkain sobat pakasha may fall na siyamos. Ken buwan na dum, at pakilo malak na siya.